You think say they wise? Sawa. Sawa. Urakomeye? Ndakomeye ubona none ngwaye. Oya nagoma ndakubaze na. Ndatsiki. Umuntu arinje kuraba narinje kuri adresse naho nibuka neza. Tunona nawe uti kurongera iki muri quartier ndashonje. Oya ivyo ntibikuraba. Ntakunye mbwira ure uje kuraba ndagufasha. Ananje kuraba umuhungu witwa Soboka. Soboka ujya muhimbira kwere. Umuntu nawe urumukira yakwere. Nshorera hano. Umuhimbiri ni wahubwo nasanze mu nokati uwo muntu jenze kuraba nkava muhira su umuhimbiri amafasha kamunyereka ndagusorera nitumushikira ntaso njya bogara yo muhimbiri ndayikwereka kwere siranchore sawa ntana kimetugenda uranchora gusa ndagusorera nitumushikira andi mikino byabindi oya hano bona je ndimba ashije kwere we ndabona ni fresh kwagi Mubiri ndagukunda cyane ariko urankurabura mubiri nyambika kareso mubiri nyambika kaboka mubiri nyambika kaboka ariko uransuraboze je kweli uno munsi ngira no vyombo yenda ndavyogeje ya bogare tubana nibave banyice mugabo leo sasa ni so leo hakuna viviringani Kagukunda man wamaga sahani nirira komanda amaya kabugita amusudanje ari akagari k'ibigori mugana akari kabasida gatobore nda twagwanye twera burya twe Nyenda yo asha ningaha kweri wahabonye akaritiye ndashonje gusa Zoe birakora Miranda bango nawe uraza kurira Kizi nawe ari huba ninga ntuka ngo jewe ngo turara ntabwo tukiri nk'iparuta oya bogare bogare kauka kwanza bijamba burya umukozi ne namubwiye avyoze acha gusarisha we bisanone warumbuye rero cyane yo bisanone bugara uyu mupeti none nibiki uyu ni wakandangiye aho abo uyu washaka iki ngaho washaka iki wani watumye mbona aho bari yo uri kuvuga be none wewe uyifuza iki abana bino nuko bameze nabayenze spinat tumwe na kandi chole yavuze gute imbwa no kuri kwimana ahubwo nane wanasakoti ngo ndibwa jewe siko navuze man peti wenda kuzi boga yaye bogari ukumbwira bogari chorera gosha nikire man shagize imana kwanza niyo mwana no ash oya reka gisera kakuga kagenda genda rero kandi wakuga genda nani barashishashaka uranje uranze we no bakunda uno utandero sheri shika rero mashika kweri ashimwe abakura genda burya nani wari kugira iki burya ndindira umukozi azeyo zibi vyombo kandi ari kura byoza kandi wowe urahisha ubuzirikira aje twara oya burya hajya anya ubuzima ni atari Simani atarabwo ari kuzana nkagufasha cyangwa nkindi yose guhera utanambugishije ntunambwiye nzokora gubikora oya urumva hajya twe abahungu tuba dufite ingorane nyinshi pe sagoye nonge bisa ni tomati yahishiye rero tomati zari zaramutse none kuza kuraba jeje wobimbari webye nanje ndagukumbura najerega nuko nyerega oya wazi rero wewe iyo ndakurose Mungumenga bikiye bikira marana Yesu bamanutse mwijuru bavuga ati akisengwa hano ndetse cyo utekereje iyo ntibwiriza kunza wari none ubona ko wasobotse urazega je burya nshira ukundira gusa nobe wivye wanyu wivye muhira nguraje none yivye gato ujya musaza ndamutinya ujya mutira umwete tujya ujya mutiye ndamutinya oya nawe dukunda ntucunukira musaza wanje ujya mwana yanje wewe uzoza none amakuru ye ni meza asha nimukiye mu nzi zari zanje ko ateye imbere Nibuke buke nyene shatse twiza vraiment merci chez nona nukunzima narengamba naje narushe akuzima
aha burya naraye inzara nako ndimvira kumwe nzakuza kuvoma hajya amazi raba ibintu burya kariko karamugirira raba ibintu kariko karamugirira ko gahimbiri wani biki ngawe sister noje ngaho ukora iki nawe naje kuramutsa umukunzi wanje uyu sister ukava ikiriri uje kurabiza inzu zimeze ukuza sugumwe n'ukuri uranyereka basi we dukwiranye je n'umutima wanje wakunze dukwiranye wabonye uyu atahana umengo hataha impenaha ego urukundo ni ruraba amafaranga je namukunze ukwaje birateba kingene amaturu nk'umubetebete yi uyu atamwe ngo hatayimene nga era bimuzu yambara wonyene wowe nyene je namukunze uko nyene rero peti cyane oya nawe ntimuce mutukana tugende ni urasubiri cyaha na uragiye usigiye ikirgo usigiye ikirgo uramutwaye yera uramutwaye uze n'umemere